केते सुंदर लगुच देखो महाप्रभु बहुत सुंदर लगुच देखो यहाँ पूरा मंदिर आपन को मुझे बुलाइबी देखो सब माँ अच्छे देखो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भी सपटे बहुत भीड़ कम अच्छी बेसी भीड़ नहीं आज बहुत भीड़ थी मंदिर बहुत भीड़ थी आज बहुत भीड़ तापर आमे भी देखा ये अभड़ा मिल कि न मिल से विषय कथा हम मंदिर फ्रंट देखु बढ़िया लगुच जगह अति सुंदर फास्ट देखे लास्ट फास्ट रूम आसिली फास्ट भाई अभड़ा भड़ा मिलूँ ना भाई अभड़ा मिल ना मिल मिल तो कह पड़ी देखो अभड़ार भी सुविधा ये अच्छी किंतु ऑफिस रे जनवा पड़ो प्रथम तापर अभड़ा मिल मिल पार
ସାର୍ ଅଭଡ଼ା ମିଳୁଛି କ'ଣ କହିଲେ କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଗୋଟେ ମିଲି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବେଳକୁ ତୟାର ହେଇଯାଉଛି ନା ଆଗୁଆ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା କ'ଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସୁଛି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବି ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଏଇଠି ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ବାଜିଲେ ଖୋଲିବ କବାଟ ଖୋଲିବ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଆମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ପାଇଯାଇଛୁ ଆମେ ଅବଢ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପାଇଯାଇଛୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ आनंद बजार